jing pha tunina church website nei theina dinga feature bang poimo hiya chite kon gen dinga he video nang chika saw khajek mai thea himale poimo ka sakja kon bol hiya church website ichi changin atiakin eilam tia dia hon gen de kaya huchilo sapte le vai tia di khong hi changin hi hi paida ni chi dia ma feature de tia atwa ma eilam context hi on changin hi feature de tia kha atwam non ma changa church website kon chi changina eilam mi tia di ka gen na hong hi dinga i church website nei theina dingin hi adia ka eilam te de di na hi feature tamlua apoimo in ka thei ke ya to ready made omsa wordpress theme hiam joomla template hiam ai kile cms tuam khong izat chiangin nal chunal ma hilele a feature e ya dia poimo kha hello tampi omin huai pe ni na hi admin tia dinga i nong kai sak chang a khoi dan haksa chi khong hi hun paisa tampi kana to hi wai jakin hi to ken ni eilamte adinga poimo ka sakteng ka gom hom ka customize khata oma i wai kin customize theme ka jato ma wai te kon lak dinga a example dina i ken hun sot pia church website to ki sai kana khoi khakti laka i ka mi atam joti admin board ichi hema cha a dashboard wai to ki twak di hoi ka sak pen dana kon bol a hi wai te nen le ni church website nei theina ding in hi helaka point group kon ge na church website feature poimo te kachia i biakin khatin website inei chiangin inei na zia kha atang pi na i sharmon te khong upload thenang ai kil i biakina i kwa mo puang na len le la hiya ai kil i pastor kwa a hiya hi kil i ki khopna timing dak bangza a hiya ai kile i mangchi khuncha ki khopa ya chi khong teng kha information i pia ka ya a generala wai teng ba na information dynamic data ichi i technically about us ichi about the church ki gelin chin wai te kha i kabya kinu hichi hiya kum hichi to ka upa hiya chi khong igel wai te kha static content hin chin wai te khat ve igel nung ba ki khek lo wai lo dynamic content ichi te kha sermon bang ikele announcement bang ikele limlak video wai to kha icha I upload to udet karteng miam ai nitenga ikoi to wai te kha dynamic content ki cha wai te kha bekina da poimo pen ma hiya wai te kon gen na ya khanna kha sermon upload the na ding biakin khadin website inei chiangin hi apoimo pe na ingai to kha sermon na hi mo biakin a sermon adiak in tu chiangin khovel hoino lo jakin meeting leva ki khom theino lo mo yom namun chia ta sermon ngai the hong poimo ta wai zia ka kha sermon upload theina kha poimo ahia ani na ding ina I helaka events update announcement upload theina di ko chia I hei secure website bang hilachu news and events again news update khong khichi hile in bekinang hi hel chang in news ba chi dek chang hialena news pitching dan chia la hilo la saptuam te kizak sak na di poimo announcement hen khat khong om jakin ken ka website bol khang na tia updates khong ka chi pi ai kile hun hen khat chang ina announcement khong ka chia ai kile hen chang ina events upcoming events khong ka chi hai chu nei te de ya kinga hai om ja chu he ya kha saptuam sunga bangthu thak oma hiya mo karnon che bangthu om di ya ai kile upa committee te meeting un chin hoi mi pi tia dia thei dia apoimo bangza hiam te hong ko hian nang chi dan do I saptuam te to kithu jak to na dinga I announcement ni cham thu iwa ko hia khoi te ko na di kha poimo a wana thum na ding ina church bulletin ichi ham kile weekly news upload the na di omje bel tu chiang ina hi saptuam tengin kigin pathian ni tengina publication hati ne ya mo a khenten weekly news ichi a khenten church bulletin ichi a huaya I news te koi to thejel nang chi belwa kha hard copy ki print in ki home hilele wai kha tekhene na biakinu tekhene no biakin member khopia omle mai the ki lesing tanglam ma le no mai the wai ten hard copy mulo de cha wai ten ana sim the diu wai ten ana mu the diu website a koi to kha po poimo ma wai zo changa he kha documentation file documentation na lang hipa mai file te ke binna wa alina photo gallery limlak upload theina di ke che he kha thil poimo pen te laga khata ingai to wa hiya
limlak ha i church i biakini na activity ni ai kile karma sa to lai dei jang ai kile naw pangte sports day khongom wai ti khong koi to zel nang limlak koi na di wa kha poimo pian te la ka khata hinu na hoi cha video gallery chi bang le thil poimo non a hi ka recommend gi ga chu kan chu youtube him vim hiam zata hoya kha gallery channel bolding wai channel pana i website a kai lu di chi he kha hoina kha i tu lai interactive content kha ki poimo ta mo a visual hong video hong short tu lai bang short movie short film chi hong biakin chi bang lekin ei sim pan ta mo wai te koi na dia kha i poimo hia wai do cha guk na le tom na dia kha chi kha article gel the na di ka chi i mi khen khatin chu blog a chi dia secular website a le en tang pe ai lam te ni i thei siam dan le i de dan kha article hi te khina de ni sub twam sunga lai gel hoi pp pathian tu to ki sai e ke le banga bible teaching to ki sai hiam e ke le pastor te bangina le khabu bible to ki sai khong bang agel no pu hiam agel jelu hiam mai the hoi teng koi khom na di section khat khan nei poimo ka sanon mama ajak ben hoi kha i church biakin member te na mun tom toma ana om te na biakin na ki hom khat helo te hiam ki hom kha hi telele wai biakin even meeting in pulpit vakilo athelo hi na i upate i pastor te ikile i minau tang le khagel lung lu thoi te na pathian thu gel te ko lu nai nei le wa kha i biakin te i poimo pi di aya yai guk ti ngai na na yai guk kha na website church website in hei guk teng ani thi nak le chu website tu lo ching khin loma ma in ka thea tua anexa poimo non chu achi le hei guk te bangchin ko ya inei the dia chi khathil poimo pino na hia tuna admin tuna church website biakinin website hon nei chiangina I an call to dia poimo mo secular website hi chiangina secular website hi cham company hiam khong NGO hiam khong hi chiangina hi website mi bol sakun a en call di ma ale a company ti hiam ai kil freelancer hiam guayun wain kha hi cha en call to zia na ma monthly fee petun hoi ta ka ki en call to the chu ai ja ka biakinang hi chiangin ai cha le hi lo sap te le tho vai te le tho biakinang hi chang kha khatenga wa expenditure kha i nei zo khol lo mo wai ja ka kha atam zo in kha amau biakin sung a pastor pau hiam ai kile kwa a media team hiam ai kile amau laga computer lama na siam de design na siam de te khong mo po saktang pyun hoi nen ko lai chu hu chi hi le khanna a en kol tu di pa kha professional hi ke chi na hi pa mo wai ja ka a en kol tu di pe ni na a en kol tu di pen khoi thei a khoi di kha anuam thei pe na bol kha apoi mo pian kha thong hinon ta mo den na ka gen kha tu na en kha wordpress theme hiam joomla template hiam ekil cms dang drupal hiam khong wazang tale wai ten kha feature amau feature a omsa ominchin wai dan to kitwa ka ene ba hi ngai wai pen kha user friendly lotel hollo ai jo wai jaga i ken hai teng teng poimo ka sak teng ka gom home wordpress theme ai da ka bol omin wai pen ha kon lag dia wai pen hiai pen a hi ken a minimal thei top di a ho thei top a admin te khin nei the computer at ms word tan hoi thei chiang ten a hoi thei di u khopa simpula kabol omin chin wai kha ala na kon endia kon ala na kon nei dia hile i no le na thei siam ding ina mo i tuna hedan kha a template dana ka bola hi he kha atule tu a simple looks ya tuna in client ti tak takadi biakin tak takadi bolte le a home page kha u de dan dana a client ti chi hiam a biakin te de dan dana heng di mo he banner ko di wa ki le helaka milem out tu da ko the di dan wa hi cha a content om lovag lo home page kon bola hi mo wa de na ka gen teng teng he pdf he ya khat ni thum linga guk cha hai poimo kasak kagien teng khahya oma church million hechin kon ko isuk ka sermon announcement article bulletin videos photo gallery yai ti kha ban banin lana kon nei dinga hoi do chang apoi mo khat contact us he contact us kha I page kha I biakin information om ding pastor pa number om ding hoi do chang form contact form khat ko ya I hon thu jang nuam ten ai kile pastor pa ke anga I thu gel nuam ten na agel thei diu ko namun ahidia wana static pages ka cha dana kon gen
i about us bang akil core value igel bang hila vision of statement igel wai te khong kha ki hengi ngi pap ki heng pa lo thil te ma wai te kha static pages ki chi wai te kha te khin na dia nga elama bang entale i about us om ding chi about us kha i about our church mo about his history of our church khong le static content om the wai jo changa committee members chi di hanga tekhin na dinga i twilight te i naw pang pol ai ke le upate white khong i ko ina te kha le static pages ong hidi mai zo changa kha ministry bang nei dekhin na ding ina en kha outreach ministry nei mo mun thom thom an hil mai outreach ministry i nei te igel namun mai ti khale static page angom the di aja kha pen kha i ministry hin chin wai news feed gi ge ngai khalo mai the wai i ministry nei pen bang hi hem chi igen na aya mo mai te aya tuna hai pian kha wordpress a ki bola hi wordpress kha advanced custom fields anga i a ho the pian dit a kon bole tu na khat khat nen sukle aesthetic page te zo a layout khong mai tu te khen hang en le page with title image ka che ha aesthetic ha idea about our church ha idea and a background na million ide ile koi the na option kon la na mai hi ha content ngom di mo mai lu hi ide ke ya le hi chale hi the den hela ka million lian pen om pen hoi om lo wale static content nei the kon chi na mai hi mo mai jo che typography he zo a heading khong ai ke le hela ka block word chi khong mang chi na hi a chi khong mai hi he zo thu pil tel ke ya kon la no pen kha hi section na hi tu na sermon a pai tale sermon na kha hi chi dana i kon bola i he ya kha sermon i upload dung chu hela kang ki ong ki wall suk ding in chin tam hyong nei chela ka next page cha hong pai di mo he pen archive page ki chin he kha te khen November ni khat he ya sermon te om mo tu khen hela khat bu bang click tele te khen din he ke click leng he ya kha church title he ya pastor pa or why ni a he sermon upload tu pa he lim lak koi thei I koi ut ki le koi lo thei hela ka sermon pe tu pa ani a bible reference ge lo ta le haite mandatory field hi vek lo mo ache kha sermon ya kha music ka ko ya he sermon ngom di dan hil he sermon pen kha ya download thei di ya click le mp3 file hiam na upload pen file kha download thei di hela ka bang khat I a sermon to ki sai thu tam lo gel no pa le gel na di le mo uchi lo na option tu nen no le he bang enjoy le he bang ale video to kon video te khen de khan the sermon kha no biakin khat bangina I sermon kha video hi lo sorry mp3 hi lo video hi le white de le video ko the na di dana ka bol mo uchi lo ania adi ti ade le om thei thodi he kha cover image te khen de I cover image it kha feature image chi to ki ma why de ti na te khen de he ken he milam kon ko mai hi ben I na thu gen pa lim la khiam hoi ni a ki khop na lim la khiam hong ko ide he lim la I ko ilayen hon gen leng I hoi hello ka sak khat chu ei lamten biakin church website nei in alim la khonga sapte lim la khong sang kha hi hello di mo ei local ei camera in ke le phone ki nei vekta aja ka I website I local website na chu sapte lim lak sa thel kha hoi pe ne ai demo hoi jaken he bangle che mai le sapte hi chi ki the mo a demo ja kon cha the le biakin tak ai hon ne cha kha I biakin kha sapte lim lak ya mai ke le I lam to ki tuak lo lim lak bazat kha I hoi ka sa khel lo te la kha ta ya feature image ne in mai cho chiang a hela ka dana mp3 player to om huchilo ania om home le tekhin na ding na he kon ne he sample kon ya a video le om audio le om mai jo chang audio le download the cha hai feature le om hai pen a backend mang chi dana chi den china kon lak dia mo tuna okay hela ka khami khen khatin mang ja ka hai archive page sermon page ho lua chi mai the mo mai kha sample kon lak dia aja kha e lam te na website ni chiang a kha I extra step la pe chalo tuna haya he dena kon gen sorry hi hello he bang kha sermon upload tingin a sermon to kitwag di he ya lim lag bang pastor pathu gen lailem ai ke le hoi to kitwag di
why to get illustration khat bang ko zogi ge le amel na lan na lai chumo to atekin na dia I sermon pia kom le amel le alux le website ade le na lan na hida no bang hi zogi ge hi label he kha thumbnail to thwa di hanga ile kyang kilom di why di ni na ha konen sak dia for example hai tia bang hai Mars Hills tia bang ai bang na lan na lai chu he ya hi cha thumbnail khong to om to sermon tia mo layout hai chu hai tia bang le en le sermon tia kha he ya thumbnail image cho min chin he la ka title lo min chin I de cha va click bi to hai pian kha hi cha ka bol na san kha tua I chi dan le bol thei thamai chu ai ja ka den na ka chi bang ai lam ten website ni cha kha neng check extra step why feature image dik akitu api di lim lak va zong chi why kha why tan kitung zo nai lo why feature di bol sa khanga thumbnail akoi thei na diu hoi taka smart bol sak chit cha thanga wai ama hon jat tak hial chang wa why image la hon nei lo why chang wa akhente image chom lo jaka a looks na la hong na lo tu na he bangen tele he bangen le tu na he bang feature image nei lo chu he feature image ngen min he om lo he a look song su siai chu why jaka hu chia why hi pe vel lo wang lag dia chu hi cha design khat bol wang lag ding in feature image sang lo di ka chi jaga khai hai kon hi mo jaga biakin khen khatina feature image sang gi ge de hi level feature image to om trip kha na lan nal mo hi ai dan de banga ai ki ale hai tia bang in which feature image to it's om trip hedan banga le hi thei thamai chu a website nei ti website nei di tu te biakin akiman nagle alux le nal zo mo acha next akha announcement dena konchi announcement biakin sung to biakin sunga thu thang te koi khop nang hi jagel hen te khen meeting na resolution te mi pi thi dei te ekil bang yam ekil khanon chang in hoi chart biakin member hoi le hoi ki teng di chi khong te koi na di ma kha archive page chong hi ding in wa a detail yen no pale hi chang om ding in ya post ni a post to a title a cover image feature image ai jo changa ya title chi da ma description hongom di mo ya kha announcement ichi me ke le updates to ki sai ya uchilo articles kachi articles kha dena ka gen saptuama pathian thu to ki sai lunglut laigel lunglutin agelo koi khom nang mo hele dena sermon da do pian khata ul le helaga thumbnail to archive page hit hoi taka hi the hilele dena ka chi banga khai article hen khatin kha limla khon nei lo di hilewai limlak nei lo tia to anei tia to hongom khom zel jol ding chin layout na lo di chi jak helaga feature image doc sak bel lo in article agel tu pa kwa richa ka bol mo tuna full article apai tale hichi ma title hai a layout da an ting khong kha khen vek thi hai a feature ya kon lak I a layout omdan a design khong te chu biakin nei de te na biakin nei du tu te na ade dan taka a bol thei diu mo ai ki ale te khin na ding na he bangen le he ya article gelpa lim lag le koi the wa che amin article title feature image hicha hi tu na helaga comments box ka koi ke ideale a comments bangle a box bangle koi thi ami ne he article to ki sai bangle a comment thei diwa mo haida nai ding hoi jo china bulletin ichi khadena again biakin khen khatin ha publication kin publication te koi khom na hi mo to hai cha hongom din chi helaga ki wall suk di tamne nei chang second page third page fourth page fifth page changom di wai ja ka he ya kha direct ka kha etuna yai nia 4 October 2020 tekhin na di bang hil he click leng ha a pdf pe nong ki hong di mo ai changa he kha user te option piak the download di mo ki lo ki hong di mo chale en bol the mo he kha a section nei biakina dia poimo mama aja khadena ka gen banga na member teu khopia om leom the singtanga leom the khodanga om leom the waite na kho sung thu ai kele na biakin sung thu bangom hiam chi te na mu the na hi de ai jo videos video gallery ha khap website adi nga video production nei ti adi banga thil poimo pen ma mo ya demo ding na he sapte video kon ko he kha I na veng sunga video production ni wal white ko khom da dia hoi he ya link able he clickable in kon bol se sia ya kha archive page ya kha
นี่ทุ่มเฮียค่ะแต่แค่นั้นวอลสุกดิบังจะสมดันของวอลที่จะเจ้าอาตามเจ้า next page ของไปดีจีเลยเฮ้ยเฮียเปลี่ยนค่ะคลิกเก็บบุลาบอลเลยบางจะแค่ไม่จีเลยแต่แค่นั้นดีนะเฮียมันคลิกเลยเฮียวิดีโอ page ของมั่วแต่แค่นั้นเฮียวิดีโอตัวคิดใส่คุยละแค่มาคอนเทนต์กับบุลเอาขายคอนเทนต์จวนเฮ้ยคลิกเก็บบุลกับบุลที่นั่นแต่แค่นั้นดีเฮียในวิดีโอค่ะแต่แค่นั้นดีเฮียวิดีโอเฮ้ยละกันคิดวอลสุกเดียค่ะฟันไรส์นั่นดีตัวอะไรพอลินบางอย่างฟันไรส์นั่นวิดีโอน่ะบอลูบางฮิเล description เกลห้องปอยโมไม่เท่จูให้วิดีโอบางเจ้าคีย์บอลคุยมุนักคีย์บอลกว่าที่เด็กคีย์บอลสิของหวยเกลนวมเทียดีงาค่ะเฮ้ยละก็เกลเท่ในเดียมั่วให้วิดีโอมันแต่แค่นั้นดีนะbuilding project ที่ตัวคิดใส่เดี๋ยววิดีโอน่ะบอลูฮิเลเกลนวมในเกลเท่ในดีมั่วให้วิดีโอค่ะbuilding project คีย์บอลฮิหินไว้จะกินให้วิดีโอหันเน็ตสักคนเชี่ยบางอย่างนั่นเกลนบเดี๋ยวเขาเกลเท่ดีง่ายจ้ะเชียงไงให้วิดีโอจะให้ full article page ไปหมดนะครับทุนให้วิดีโอมีขังนวมเร็วเตะให้ URL copy ขังเทียงที่ป่าไม่หมดไว้ให้จะก็ให้วิดีโอเดี๋ยวค่ะ clickable กับบอล archive page อ่ะปะนะมาไอ้จะให้ alliance นั่นดีนะ photo galleryเลขาที่เราไปมองขัดเบียกินอะไรง่ะเบียกินว่า activity อมเตะเบียกินนะ competition อมเตะเบียกินส่ง activity ตัวอมเตะก็อีกคนนั่นดีเฮียยังคนหิด้านข้าอุดานด้านบอลเทะยัยลิมลักเต็นเว็บไซต์มาแล้วก็อีกเทหิไลน์นะทุลายกิทังมีเลหะจันมาลิมลักขัดเลนี่ก็ยินไว้ตัวเจ้างะGoogle Drive ตัวลิงก์ไว้หอยนะค่ะ Google Drive ตัวลิงก์เจ้างะค่ะ Google ตัวน่ะแต่แค่นั้นดีเงี้ยนะเขาเป็นอะไรนี่นาวปัง sports BCD EBC บางทีเลย BCD กิจมั้งBCD เต้นนะsportsนี่ไว้sportsนะว่าขาลิมลักขัดแต่แค่นั้นจันนี่จะทุ่มลำนี่หูจิดานินอีเวนต์เต็งอินตั้มปีปีนี่ตะเลียวเดียวไว้ที่ขัดในเว็บไซต์อัพโหลดตะเลียวเดียวในเว็บไซต์ดู space ค่ะตั้มปีละเดียวจู่ไว้จะก็ Google Photo ไอ้ก็อีเลเบล Google Photo free ไอ้ไม่มาเชียงอ่ะแต่แค่ original size แล้วก็อีตัวเลียวเดียวเมื่อวานนั้นเดี๋ยวจะดาวน์โหลดให้ดีไว้จีจะก็เขามีตั้มปีเดียน Google Drive ค่ะก็อุ่นเช่นไว้เปลี่ยนลิงก์อย่างไว้ที่ได้นะคนก็เกลี่ยอะไรอย่างว่าตัวนี้ก็ Kids Outing Program จีให้บางแต่แค่นั้นเดี๋ยวเนี่ย cover image feature image เดี๋ยวค่ะลิมลักก็อีดิ่งอินยังค่ะ view all photos จีคลิกลิงก์ยังค่ะ Google Drive ห้องกี่ห้องได้ดิมั่ว Google นั่นลิมลักค่ะ Google Drive ก็อีดิ่งอินไว้เปลี่ยนตัวห้องกี่ลิงก์ตัวได้ดิupdate เกล่าtitle จิดานะคะฮิตให้มั่วให้ถึงค่ะเฮียตัวนั้นให้ถึงค่ะขัดตินะเบเกน่ะกระบวนการคนนั้นเล่งWordPress ฮิเลให้เอ็นเลี้ยวเตะโนเบียกินาดีงาเล่ applicable เล่หิไม่เท่howจิกเล่หิไม่เท่มั่วตัวน่ะWordPressเบเกน่ะ editor level บางรูดตะเล่มั่วให้ด้านนี้เบเกน่ะ dashboard ล็อกอินเชิงที่ด้านเดี๋ยวนั้นอีกเย็นให้ขัดนี่ทุ่มลิงกุกให้กุกปอยโมถึงdynamic content ถึงค่ะเฮลกาอันสุปะไม่ดียัยสุงะมัวยัยปะนะค่ะนบตะการนะอัปเดตอุดเปลี่ยนอัปเดตดีป่ะตัวน่ะขัดนนโซเลง sermon ไอ้ sermon page อีไปเดียตัวค่ะ sermon ขัดนี่ทุ่มลีกินไอ้ไว้ลีเตียมัวใน edit นะพอมาเลยยัย edit นะว่าคลิกยังให้ title นะว่าคลิกยังเห็นไหมตัวน่ะเอ็นะฮอนโซนนะดีอย่างน่ะขัดอีโบลทักเดีย sermon ขัดมัวแต่คิดว่าเดี๋ยวให้add new จีดีงินเนี่ย title เกลตาดิไอ้ค่ะPastor Sermon on แต่คิดว่าเดี๋ยว8/11/2020จีนี่มาไว้เปลี่ยนค่ะอี title ดิให้ title ให้เนี่ยเกลเปลี่ยนค่ะเฮียห้องฮิดีตัวนั้นเฮียกองหอนจวลแล้วโอเคเฮียห้องฮิดีไว้จะแจ้งsermon cover photo กระจีค่ะsermon cover photo กระจีเป็นค่ะโอเคเฮียhelloเฮียค่ะ optional นั่นเดี๋ยวเราตัวนั้นค่ะเดี๋ยวจีนี่อีเดียอัปโหลดนวมจีเลยเฮียค่ะให้ add image จีดิ่งอินเฮียละกะอินนี่ซะตัวนั้นทักอัปโหลดนวมจีตันนี่ค่ะให้ Bible บางอัปโหลดนวมฮิเล drag load ดีฮิเลไหมมั้ง drag load ดีอินเฮียละกะอัปโหลดหินตาตัวนั้นให้ select จีเลย
hay la ka alim la khong om ta tuna video dena kagien ban banga kha sermon kha video le hi wai zo chianga mp3 le bang a hi ale tekhin da dia hay dan do bang a hele hay a video bang hele tuna video kha YouTube achitani YouTube pa ina ko ya ko okay ko biakin tia bang yan jual le tekhin na ding ina ya pastor patugen na bang chini ya aling ba copy lelin lan a URL ba copy dingin a URL ya ba PSD mo sorry ha ba PS kinta ha video dia hita tua kha audio mp3 pna di hita why dia kha file upload no pala 8 file chiding kenya kan upload sa au huji ke dele na system apa na upload di himai mo tunya upload sa bang tel tale mp3 pen batel dingin select chidi hay upload jo hinota mai zo chianga kha ya kha download sermon hay mp3 pen a download thei na dio hela download sermon an om di wai pen kha hay pen file ai chiang wai file pen ma batel non di 8 file hay mp3 pen ma batel non din select chidi mo acha speaker photo ya thu gen pa limlak oops ya hello kuya oma hiala na hay bang hay pa bang speaker pa limlak bang iko ino pa lekha hay click dingin thu gen pa limlak bang kha en khathak ko inom chitani mo okay om ge ilo mo okay om sa pin ma jang mai ni hay yu ta le upload thak the om sa pin le jak the pin ha click in select chidi ya thu gen pa limlak khongom non ta hay thu gen pa limlak bang kha te hin de pastor ls khop khang chini ma sermon date he kha manual la ka koi na zia kha you le kha by default he wordpress date kha tel the we man hon pick up mai ni hilele wai by default date pen ka de gi ge lo no kha chang chang kha admin in kha i pathian ni tenga ana koi to the khol lo ma i ama boy jaga pathian ni thumbang ana hal why hile date be ko post nuam chi khong he wordpress hale chu date be ka hi the nai chin pen kha admin wai la ka pa pai wai kha ma wa de kha khen changa confusing in jaga he sermon date ki chi he tekhin ni he pen bang kha date be ka le post no pa le he ya akha va te la date be ka le hi the mai en kha tu nia ma dina tel thale november ni ge da din mak tel de hita ma acha bible reference kha he la ka ki yel pen hai om hia om lo we hele hela ka asan he asan teng kha mandatory compulsory fill up lo theilo asan lo pe ma kha di yu dale i bang ma gel ke le poi lo mo tuna hela ka dia kha te hin en kha zohan bungni chang khata pan chang som ki kal bang athu gen na detail bang hi mo ai jo che hela kha i sermon detail te hin na ding na ai a demo text khong bang copy visual ni mo ile aum ke le hele mandatory hilo mo bol te di chi na hilo okay yaida na khaso tai ve tuna publish titale ipai dia ya sermon apaile ya pastor sermon ya ngom ta mo amale ma i pastor pa ka pastor ls khop adet tu ni hay ba click le helaka hicha hongom veki mai ta mo tu na mangyam thui na va edit no pala tu na all sermon manager apain lan tu mangya kha va edit nuam hile va hong thak non in en kha ai milam lo dei khang i chi le hay pin ha x ba pedi ai jo cha ya update chi di hanga ya save chile om lo hi mai mo ai kile video na kheng thak nom ya na kheng thak nom nom hay la ka va khen di hi mai mo hay da na hiya tu nya panin kong po dia tu ani na announcement on lak no leng hay announcement pen kha hela ka update hay kha i min kha utut bol the hela ka update kon cheu announcement mai chi ul le chi the ma khoya pai tele tu announcement thum ki nei cho ya khan ni thum okay hol ya i okay thum tu na thakhat et ni chi ni ma okay ya kha title he kha title gel he title legal pen kha hi hong hi di ma
wai de hat tekhin na dia mi pta dia thei sak na chem chem ni ai kha kwa a post to department wise le himai the kile tbsuc ebc tia bang le tbsuc or ekil saptom dang mangile a upa committee tia ai kha allow thilo kon ko ina san mandatory ko ina san kha I hai article to kisai hai update to kisai sorry hai update to kisai pen I kwa po sa mi mala po sia pasur pa po sia chi wai pen min thele kha idea nei pa de ka chi chak tin hai bang kha tekhin na dina twilight pol youth sorry twilight pol te to kisai hi chi bang hile mo posted by youtube a department min legal thei mo acha cover photo image cover image khat upload se lo in om sa khat jang ni ya ibang chini sorry he bang chini ya omta ya thu di gel de hitamai mo tu na hela ka demo text kan isa te kon copy lel dia paste ha tu na publish chileng ya announcement ahong paileng hela ka mi pti da thi sangna read more ichi himai mo ho helak dashboard chidama admin ted how thei to pa ki bol helaka title gel ding ajo changa a post to min gel ding feature image hele mandatory lo ide kilile hi lo thei hi le a content chu om lo thei lo hei teng hi a khai cha ho ta ka hi de hi mai mo ma cha hai apan pai hi na ani na thum na en le article he article kha to announcement hi dan to hong ki bang sim ma di mo tu nei la article a pai le article li ki nei mo tuna anga na di hinon le helaka a title hela a title ti article mo mi khati na hela pathian kwa ahia chi to kisai article mi khat bangin gel hidale agel tu pa bang kha upa suanpu author photo agel tu palim lak kha mandatory hilo sanlo cover photo le sanlo ajaga hi ul hi the hi ut ke le hi lo the hi ut bang hitale hai bang telina ai ke le cover photo le tel nuam bang hita telin ile article di agel pen hai ma copy non dia no tuna publish chile article paile pathian ko hia mo tuna ai kha pa ina hela kalim la ko cover image cover photo feature photo mo hai te di ki ala tuna hai x ba click in hele x ba click in tuna save le omlo mo tuna na de thaka le cover photo na de ba upload thak te khen en kha om sa ti ide khatom te khen ding ina hai bang hile ba kai lu lel okay size lian ka upload khai wait ya size new kon upload dia say ai bang hile chi hita ma tu ne save le update ina echa hong dog hechi hi mai mo heya den ang chi banga kha hei uthur pa min he milam nuaya khadi chi le ide na mun muna bol the hei a title kha hei khadi chi le ide na mun muna bol the hi mai mo he kha a site nei di te de da na bol di hilal next bulletin hai bulletin kha atang pdf file khong e ba hen chu ms word file hi the ide hi the mo tu na waya di na he bulletin a pai di tu le la bulletin thum ki nei mo he thuma na om tu na thak bol nuam kha I bulletin min bang te hin dia gospel chi bang hile hi ding ani khai chu ei de hi mai mo ya title chu ei de hi mai he igel pen kha he yang ki dok di hilelin gel ta acha download bulletin hei dei pen banga ms word file banga ne dei pen phe ba kai lut di hi mai ken hela ka pdf kan isa hoi pen content lel dia mo acha hela ka description na gel no me ne gel nom ke lang thu I gel nom ke le publish chile
เฮ้ยห้องกี่ดอกไหมตุนให้คลิกเลยเฮลักค่ะนี่ไฟล์เป็นห้องดอกดีไหมมั่วให้เลยจังกี่วอลสุกดีงินชินให้เป็นเดี๋ยวnext ห้องตั้มจังค่ะ next page อามาเลยมาห้องอมดีไหมมั่วไม่จะจะ next ค่ะvideos ไอ้ยมั่วให้ videos ค่ะvideo ให้ video ทุเรศลีนี่จ้ะตัวน่ะทุ่มนาดีงานนาดีบังฮิอุลเลยฮินะทักเอ็ดนวมแต่แค่นาดีงี้นะดีนักเรียนมาเฮบังเฮพาสเตอร์มอนลีกรีติ้งบังฮิเลว่าค่ะ copy ดีงี้นะ title เฮ title เฮียเปลี่ยนค่ะ title มีเห็นเช่นมั้ยเปลี่ยนค่ะ title อะไรเดี๋ยวค่ะแค่นั้น paste เฮ video URL YouTube เฮียวิวมาเฮียใช้ YouTube บังฮิเลเฮียเปลี่ยนค่ะ line copy จีอินเฮ paste เฮียค่ะdescription ini kia itu mandatory hilo tu na nei selo hile publish jadi video apa ina hile hijai video hong dog de himai mo uchi hilo wa te khane dia hai link bang na lom te khang no bang hile te hai link khang mogle te i video thak hom chang hai na khang nom hai video cha pen kha anwai lam hole nom thei tai chu video thak ma le wai ka chi je ka kha hai clickable bol hai click ta le hai video pen mi khang no pa le hai link khak le hai video ade hai dedicated link hi chang dikki ge de chi na ngi pa mai mo mai zo chang ina alas ta ding ina photo gallery ya kha photo gallery ya khaตัวทุ่มมั่วจุนทักบอลนอนดักเลย8 นิ้วจีนอนดิ้งtitle จีจูแฮมเห็นดิมั่วขัดเด็กเห็นดิ้งเฮียค่ะchurch special program จีนี่title มินดิ้งนะเห็นดิ้ง cover photo ให้ hello hello mandatory cover photo ก็จีให้ลิมลักมั่วไว้ดิ้งอินะเอ็นค่ะอันเดนัตของสังนี้มั่วทักว่าบล็อตสังอินะeven that hele mandatory helaka wordpress date pen kan telo na jia khaile date be khole post thi di ka chi jak mo tune kha zan kikin ni a hi chitani mo ha cha view more view more pele mandatory a link helaka link select link kichi have click le han ki bobam url pen url pen helaka ba page di tekhin na dia kha en kha ka Google photo link chalo ke ai link pen kon copy mai dia test na ding ina hay kha URL pen paste di hay pen kha na Google photo a link pen ong hidi mo hay va paste ding in na Google photo a pen ha add link chi ding in description in ya le gel ding in gele gel out hay ya kha publish chi di tu na hay paste va refresh le ham charge special program chin ani ongomin chin ha view all photos click le link pen link namun pen Google photo kha load di himai mo yai dan hin chin yai khat ni thum linga hai guk teng kha hi cha anu am thei di bang pe na admin na bekina technical thelo pen bangin le ni bei thum bei hi le athe siam mai da keyboard mo hai teng khatwa ya dynamic content ya huchilo dena again static content te edit nom bang hi le tekhina de kha page with the image chi bang hi le hai page bang edit nom hitel helaga static page teng kha ya pages nuaya omdebe ya page pai le tulela nei teng helaga ombek mo tuna en kha hi page bang ai demo page chi bang edit nuam hitale ai demo page pen pa pai dingin hi va edit di hitama hi pen a paragraph bul nuam en ai zo changa hi pen hi line teng bol sak nuam chi bang hitale to kha update di acha page ba pai na refresh le hi teng kha hong keyboard hichidan hilal mai dynamic page chu hawa ho helaka dynamic page chi bol thang no pale helaka pai ding in dena hi dena add new chi ding in dynamic page ba bol de hilele hai
hiai sorry he again hial static page ka chi nai be hilele hiya ya static page to dynamic content te the hel lo di chu hela ka kha hiai ti kha dynamic content ai ja ka tun sermon khan article va create lan post le ti ama sermon muna hongom chet mai huchima bang hela ka dang te leong hi vek modena na mu bang hilele ya static content pen chu hiya static page khat va create in lan và save le tele ama hela ka koi mang dok tuan lo di azia kha wai dia kha dynamic content hi ro jang ma dia kha wai da minu thaki ba bol ngai wai pen chu le thil to ma hi wai pen sa kon gen ke dinga kon gen no pen chu he ya website biakinin website nei the na dia apoi mo yai thil gu kasakte le to ken hela ka ken customize church customize theme ka bol pen hon lang nom ka ya mo wai jakin hiai to ki sai bang thei be nuam ai kilen bekin un bang poimo chi bang hai le chik lai pe wa hon contact thei mo ka tup gi ge pen chu asum pen tampi valak di chi sang ma ale adiak de ka ei lam ka le ase vela om biakin te na atam thei pen I website nei ta in hile I member te de phatwam di mo tu na ho pen in genin to lam ka a ho khat veng khatin kha bekin ne ya hile tu lai khovel hoi non loi changa ki khom le ki khom vek thilo wai chau le hilowa na member teu kha khopia om tama tamom ta moi tu lai ti wai te na phatwam pi mama di bewa a khosunga na om te sang ma ale wai te na pastor pa sermon na ngai thei de kile na church bulletin na en thei de kile na lim lak te ona mu thei di wai jaga biakin chi in website nei ichi khani da ngai to na osum tampi be si nga sanga sen na di om di chi wai pen kha hino lo be tu changa mo na bekin lunglut na bekin kha de tak ma lunglut tak ma a hi le sum tam lo chi ga le thil bol thei le hi we mo ai jaga de na pen om pe ma le hu chi lo wa min le nei ta cha website chu nei di het lo jel a ja kha maintenance I kwa yam a khat na bekin mi khatin kha update det ngai ai jaga website fa nei pen hak sa lo hi le a maintain pen hak sa jaga I nei ud ma lunglut ma in maintain di ma hi la chai chu nei website chu nei hoi pen ma chi kha ki mu da na hiam mo wai jakina thei be nuam in ya hi le ki contact gi ge thei dia hi ka ki pa ke